Speaker of Parliament so. Speaker of Parliament. Bagbin. Now no ye video, ye platform kitwe ya so na ye video. And out na Parliament and respond here to someone near can wa. Into one way or the other. You bet maka say kasa wutie ye. Because ye media tem enti panyi bia baso a was maminti akoy asem o kan me enhwe. E bia no o kan yansasem. Speaker of Parliament, with all due respect, ukotena ho a asofu panyi asofu title near the ball very right. Right, honorable, and near the ball. You know why? The moment you mount that seat, you acquire that title. No. Unima yebechero. So when ye NDC sunu and free no one di ule muse Speaker of Parliament. When him be guasi poto na shasi e gu poto. Mpanyifo se banche nya eja ne kire banche sen ukoto se banche da ho na nya you not know wonu wi a na hu se banche na so daye enye enti banche na nya ye de sija so a na be hu se ya na enye enti ye se banche enya eja ne kire enti se Bagbin se wo ye statesman a wo sunu ban no abra a wo take that position no e dead mi ehun Ura Bagbin, Speaker of Parliament, who enkafe this Parliament, oh yeah, now one focus the first ever it is the easiest ever. This Parliament, because this is a Parliament, what the answer about parliamentary order. Embrano na aya adwuma because yemfa ne more or less 50-50. Enti wo de oba wo de answer embran si say yenko na asem nsa enti wo 50 wo de yu embrano de embrane ka. Standing order say before we be call for motion Bagbin wo de onima ye be school wa ha honorable before you call for motion you must get half+1. Speaker of Parliament or say, ube calling for motion, and was say we members of Parliament, half+1. What does it mean? What it means? And it say, omuye 300, and so we 150 half. No, when you one atoso before you can call for motion. Me pacho Bagbin, me person me bisa o say, time amoko to aba. Eka say budget 2020 mo atwamu no wa wani mu tom se nipa say na e wo Parliament 137 wa wani mu tom e bia na o mass teacher wu ntam tu nim me pa cho 275 foul phone na divide by 2 se wo benya sen Wise abetran the right thing. And I will hear na Joe Wise by no say emre munu say e na speaker akoyi say wa twa sen o say it was an discipline it here open discipline do the right thing o kwatena ho famran ye adwuma and Ura Bagbin you better serve the country than serving your own interest because if you push us to the wall now you don't do the right thing for Mother Ghana. Now your statistics come after you you'll be very sorry. I'm sounding a word of caution to you, honorable. Ye niya brigana you to ye decode your thinking. Munya ye biem na munko ha ye ni ye kono. Munya ye sa biem se ye be dwene. Ye dwene ni ate. Wan kasa kura no asa watu ya auto. Wo asa watu ya auto. Wo ye MP, wo je double salary. Obe transi kunkon sa MP before so. Esa mo so ni mudi ni kwagina court, wadi o man ni sika double salary wadi. Aye obvious onu ankasa ni mutonso wadi. Moto wo hwe no wo kunkon haye kwa. Ukodi man sika be kunkon as if you love. Hypocrite. My dear Speaker of Parliament ade no so me kwa indiscipline among ye himfo no bi mu. Na me ko se dia me sira wo a wo fi doma with all due respect and yet doma akonya na me kasa tia me de me nkasa entia
mpanyifo ene ye nananom enti doma hene so I will school him, maybe he has forgotten enti wabeke kansem bi na ye pese ye kire doma hene se wokasa some of us ye dwene kwa akire enti yetimi hu enye nwanwa se 2016 wo ka kire se obey serial caller ama and the Speaker of Parliament wo kwatena se hye NDC gogros katawani hye da yi wo yam adi akukuduro di oman no bone sei owie ya na patanga wo sori se oyare wo ko Dubai akosa ho ya because wo nim se otu atwi nguase aba na wo hye da ko hye ba bi din se Ghana fo de yenya o musa ijane to ho no ma obeba na anu adwo na akotena Dubai azan se okosa ho yare nya wanka minim so obi a wo te mamu a wo kosa ho yare no wafa wo yere wafa wo cook wafa doctor o bodyguard nyina wo de omo kobi tumi foforo sa Bagbin de nka wa bobra kodu Speaker of Parliament we dia akomu retirement de be dia no MP enti nka no bia se Bagbin de onse banche enye onse ja a kire usu no bai enti wa de wuye wo betima anya akukudura begino se da achi bi oman nto abama se be ye mampanyi with all this hi Bagbin you are building wall bia wan kase ye de ugina ho se fura wontimi mfo it's too slippery na wan hwe ya na wo hye mabunu a oman no oya to come after you ne ya san kase ye ndidi mpanyimfo atem enti wo betena ho na wo be ye ho se wo waka asem wo first deputy speaker abesesa no enti wo ntiase a you know what the law says famra kwan so ne challenge wo lawfully ne hwe legally ne hwe se sa asem na wo gitu mu no mra na sabi wanya deputy speaker na adwen mu do woni mu di ni mu mra se ade apapa ye nye wo ye en wa twene boko assign the amount ka wo buy en the honorable thing wo be pachew sa mesrem when the any bofas wo no akansa even though now you knew very well say the wo ye nye na wo dia kokuduro ye because wo bo man ka wo bo o man wicked enti mini adofo so wo di nipa we ye chi a me di kodu wo mentality emrani say half plus 1 275 parliamentarians no divided by 2 who benya 137.5 nipa so ye ni half wo nti say enya 138 you running to a whole figure na enya 138 wa wani ton say 137 ene wo honorable right honorable adena oyesa wo sheda ban wani di o man bonesa that sitting na just say sitting amotan so alawa amoji ye ni sika amoji wo ho ni nyina na ye kwa wo muji di keke that very moment no alawa minute ye twro kan ho nyina ma amoji ho alawa no muji di keke wo because sabi mano modu nse hunu na mudi ye no sa ade enye mra kwan so